Mothusa tona wa dikgaolo la tlhabolomagae re se tlhabelo modukanele a re bogosi bo na le tiro e tona ya go aga setšhaba a tlhalosa fa seabe sa bone mo go bopeng puso ya batho ka batho le go tlhabolola lefatshe leno se le botlhokwa ebile se lemogwa. Re modukanele o buile se jaaka na buisa phuthego ya dikgosi kwa Big Valley gaufi le toropo ya Lobatse. Lone Sekobo wa bega. Re modukanele a re mo nakong e lefatshe le aperweng ke mathata a tshwana le tiriso ya ditagi go tlhoka tsebe le ka fa botshelo bo fetogang ka teng, magosi ba tshwanetse ba simolola go aga setšhaba go tswa kwa moding. O tsweletse a tlhalosa gore lefatshe le tlhabologile mme go lopa gore morafe o dirisane sentle le kgosi. Go bua ka bogosi le go aga setšhaba mo dinakong tse re tshelang mo go tsona a re tšhentšheng go raya gore le institution ya bogosi should move with the times. Sengwe le sengwe se se diragala se le sentle le se sentle go bohelong ja letsatsi ga go kiridiši ke a go akanya gore kgosi o ga kae. Bogosi ke semente se se yana semente se se bopaganyang setšhaba yana pinagare ya rona yana our foundation. Mo boemong jwa dikgosi modulasetilo wa ntlo ya dikgosi Kgosipuso Gaborone a supa fa go na le dikgwetlho tse di ba thibelang gore ba kgone go dira tiro ya bone ka botswapelo. Bogosi will be a visible, functional, and empowered institution of governance contributing to national development. Are we really visible? If we are not visible, what are the impediments or obstacles that hinder the institution from being visible? But that would have a serious transformation of the Department of Travel Administration. Local government. Seba se sologetseng ebile se re tshwanetseng ke gore re se dire re le magosi a lefatshe leno. Bagosi ba ne ba supa fa ba tlhoka diphuthego tsa mofuta o gangwe le gape ka di ba neela sebaka sa go ntsha matshwenyego a ba lebaganeng le one mo go ageng setšhaba le go tlhabolola lefatshe. Lone Sekobo, BTV News, Big Valley. Modulasetilo wa khansele ya Good Hope re ke na le one Kenny Motsathebe a re letsholo la Own a Bin campaign mo kgaolong ya gagwe le tsweletse sentle bontle. Letsholo leo ke maiteko a banni ba kgaolo ka tshwaragano le khansele go somarela le go phepafatsa tikologo ka go fapha le go baya matlakala ka fa go tshwanetseng. Re Motsathebe o buile seo ka phuthegong ya khansele e neng e tshwaretswe kwa Good Hope kwa kgaolong eo ya Morolong. Pel Phuduhudu wa bega. Go simolotswe letsholo la go tsena ntlo le ntlwana mo kgaolong ya Morolong go rutiwa morafe ka go latlha matlakala ka tsela e e babalesegileng e le maikaelelo a go phepafatsa tikologo le go tlhama dikomiti tse di netefatsang fa setšhaba se phepafatsa tikologo ya sone. I'm pleased to announce that the campaign is gradually flourishing. As of today, we have a total of 179 out of the 264 refuse bins received from donations in September 2023, which have been sold for 51,860. This is a commendable effort by our community in collaboration with the council. Councilor ba ne ba supa fa ba itumelela ditlhabololo tse di dirwang mo metseng ya bone. Me mo nakong ya gompieno ha ke wela ke supe gore ko Mabule gompieno re ne re na le tshologelo ya pavement mme pavement e ne re na le yone ga tla diphetogo tsa gore nya ga le solo la pavement ya no lo irelwa gravel mme Botswana kana barolong ba Mabule ba supa le tshwenyego la gore ne re sa eletse gore re direlwe krabole e ka re ka bona re diretswe pavement pavement ka jalo ya beetsero gape e isitswe go motseng wa Phitshane so ngongora ya bone ke yone ya gore re eletsa go bona re na le pavement ko Mabule ka gore se kontere se helela gone ho re na le di tutoring project tse leng gore kana ke kare di tutoring programs tse leng gore di a dirwa mo dikolong tsa rona ka one madi ao a constituency a re a lebogelang thata hela gore a tla re berekela go toka
tokahatsa maduo kana ha re rialo re ra ile gore bone ba bo mogolo a bone mo motsing ba banang le bokgoni le kitso ya gore ba ka thusa bana ba o jang ba tla ya go dikolong tsone tseo kana kwa ha sekole se dule ba ba tsei ba ba rutuntshe gore ba kgone gore ba nne le boikarabelo le go kgona gore e re kana go tsa ditlhatlhobo maduo a tokahale. Maphata a rotloeditswe go tla ka mananeo a tla thusang go tlhabolola kgaolo mo ngwageng yo tlang wa madi le go netefatsa fa lefatshe le kgona go fitlhelela maitlamo a lona a Vision 2036. Pearl Puduhudu, BTV News, Good Hope. Ofisi ya Amerika le ba sekolo sa International Law Enforcement ILEA ba golagane le puso ba simoloditse ithutintso ya batlhokomedi ba diphologolo tsa naga go tswa mafatsheng a harologaneng. Se ne sa gatelelwa ke mothusa mookamedi wa ILEA Re Derek Toliver mo ithutintshong e tsweletseng ya beke tse pedi mo notoropo kgolo Gaborone. Pego ka botlalo ka Refilwe Motube. Thuto e tsweletseng e tla tsayang beke tse pedi ya akaretsa ithutintso ya mafatshe a le 32 e diretsweng go ruta ka bogodi jwa diphologolo tsa naga. Ithutintso e itebagantse thata le go lemoga diphologolo tsa naga, tshekatsheko e faphegileng ya go batlisa bogodi jwa diphologolo tsa naga ga mmogo le ka tiriso botlhaswa ya madi. Mothusa mookamedi wa ILEA Re Toliver o gateletse botlhokwa jwa ithutintso e ka jaana e rotloetsa kgolagano magareng ga mafatshe ka go amogana dikitso. The ILEA here is we train international partners from all over Africa and all over the world even. We have about 40 partner nations, 36 of which are from Africa. We have partner nations also in South America and in Asia. This week we're training wildlife investigative training. We have U.S. Fish and Wildlife here. It is a 2-week intensive course. 9 partner nations are here, 4 instructors from the United States as subject matter experts. This week at the ILEA, we are concluding the wildlife trafficking course, and it actually entailed countries from Africa, and then we also had participants that basically come from even the western part of Africa. So our goal basically, among others, was to build capacity for the law enforcement entities that are here. At the same time, we want them to build networks. Baitsanape ba tshomarelo ya diphologolo tsa naga go tsweng kwa lefatsheng la Amerika ba tla ba lena maele a maleba go thusa lefatshe leno go lwantsha dikgwetlho tse di amang diphologolo tsa naga. I'm blessed and honored actually to be out here in Botswana assisting the ILEA group, International Law Enforcement Academy, with some procedures and the mission of conservation as far as wildlife is concerned. We're here sharing intel, bringing about awareness to certain tactics that are rapidly formulating in the field of law enforcement and policing, especially in the field of wildlife trafficking and smuggling. Go solofetsa fa thuto e tla thusa go lwantsha matshosetsi a bogodi jwa diphologolo tsa naga segolo jang ka lefatshe leno le se se legatisitse kwa tlase ya dipalo tsa diphologolo tsa naga tse di utswileng ka ngwaga wa 2021 go fitlha gompieno. Refilwe Motube, Botswana Television, Gaborone. Go tlhalosiwa fa melao le ditsamaiso dingwe tse di simoloditsweng ke puso go nonotsha dikgwebo tsa benggae e tshwana ya Citizen Economic Empowerment Act le go emisa dithoto dingwe go tsena mo lefatsheng leno jaaka paka tsa sekolo go buletswe dikgwebo tsa baruki mmaraka o kgotsogatsang hela thata. Se builwe ke mookamedi wa kampani ya MJT Mabogo Textiles mme Joyce Tetlanyo mo puisanong le lekalong la dikgang la Botswana Television kwa Letlhakane. Se ba etseng Tebogo wa Bega. Dingwaga tse di kwa morago ntse dikgwebo tse di itebagantseng le go roka di sa dire sente mme go tsebogela seo puso e ne ya tsenya mo tirisong molao wa itebagantseng le go nonotsha dikgwebo tsa Batswana wa Citizen Economic Empowerment Act ka 2021 o rotloetsang theko ya dithoto mo dikhampaneng tsa benggae ga mmogo le go itsa go tsena ga dithoto dingwe mo Botswana. Ditshwetso tseo di tsisitse kgolo mo dikgwebong tsa mono di akaretsa tse di rokang ka jaanong mmaraka wa atologile. Market wa moments for now ke ne ke tsamantseng ke le ka go kgaola ke ntse gompieno ana se thata e dira bana ba dikolo mme hela ke a dira di-curtain, ke a dira diaparo tsa manyalo, traditional wedding, di-gowns tsa teng ke a di dira tsa bomme le tsa borre. Gompieno ana ke direla Depswana so ara ke ko di-uniformong ke ko Depswana ke direla go rapa le jwaneng ka gore ba ngone tse ba tsenya di-order ba le ko Bolobatse Gaborone. Go supa gape ga gona le kgatelopele mo go goleng ga dikhamphani tsa benggae
ba MJT Mabogo Textiles ba amogetse setankana go tswa kwa lekalaneng la Botswana Bureau of Standards go rurihatsa ha ba dira tiro ya boleng jo bo kwa godimo. Re ntse re tseola ko tlase re tseola hala gore nya batho ba botete ke batho ba e leng gore ga ba thabologa mme ke dumela gore mo letsatsing la gompieno ke itumela gore le rona re tsholeditse record ya botete ga ke itumelele Mabogo e le nosi gore ke tsere setlankana ke itumeletse botete e se whole because I'm the first go se tsaya ke sontse ke se itumeletse mo go rokeng go a go rotloetsa le bangwe ka nna gore le bone ba eme ka dinao. Le ha go ntse jalo go santse go na le dikgang dingwe tse di tlhokanang le go rarabololwa gore mogama wa go roka o tswelele ka go gola. But for now ke na le babereki ba 16 mme hala ra pitlagana go batla gore yaanong ke semolegwaga yaanong tšhelete ke yone e seyo. Bana ba rona le ga gompienana ba rutiwa mo di-brigadeng ga ba tswe kwa ba na le kitso e tletseng ke sone se e leng gore o itlhela go le bokete mo go rona go ba hayara like ha ngwaga ke le busy be ke renya mma ke batle ba e leng gore ba ka re thusa for nakwana o spenda nako e ntsi o mo ruta. Mme Tetanyo o kgothaditse Batswana go inakanya le kgwebo ya go roka ka e supile ga e na le bokgoni jwa go thama mebereko segolo thata bomme ka e le bone ba ba amiwang thata ke lethoko la ditiro. Sebetseng Tebogo, Botswana Television, Letlhakane. Kereke ya St. John Apostolic Faith Mission e ne e tshwere moletlo wa Tebogo kwa Tutume. Moletlo o ne gape o lebagane le go gopola moruti wa pele wa kereke eo yo sa tlheleng a le mo botshelong Bishop Dr. Kadi Simon Sisa yo go bolelwang e ne le monna tia wa tumelo ebile e le ene mosimolodisi tota wa modiro o Faith Ditete wa Bega. Mokwaledi mogolo wa kereke ya St. John Apostolic Faith Mission mme ke dinametsi moaji a re moletlo wa ngwaga le ngwaga wa go ntsha ditebogo wa kereke e o kopantse maloko go nna ngata e le nngwe le go jwala mowa wa bodumedi. Disekete tse neng tate di le under him le gompieno gongwe ke setse di sa di oketsega kana ba ntse ba gakologelwa leina le la gantatele. Di gompieno disekete tsa teng they are over 60. Yaanong o ka bona hela gore tota monna yo e ne le monna yo e leng gore o na rumilwe ke Modimo. Ha o no lebile ditiro tsa na di dira tse e leng gore gompieno ha o bona batho le gompieno ba santse ba re ha go teke mokete wa ga ntate KS o bona batho ba ta mokiting ba santse ba gakologelwa ditiro tse e leng gore tsa monna wa Modimo tsene di supa gore motho yo e ne le motho yo na rumilwe ke Modimo. Dr. Sisa o kaiwa e ne le modiredi wa Modimo wa nnete yo neng a dumela gore go gopola Modimo go bulela batho ditshegogatso tsa botshelo ebile e ne le moeteledipele yo nang le tebelo pele go hitisetsa mowa wa gagwe mo bananeng ba gompieno go ta ba dira borre le bomme ba ba nonogileng mo tumelong. Dr. KS Sisa o bereketse lehatshe ga re gakologelwa sentle ra itse gore e ne le moruta bana o rutile bana le bana ba bana le bana ba bana ba bana ba bana mo lehatsheng le mme ebile gantse le moruta bana e ne le moopedisi a sokolola batho a sedila batho maikutlo bangwe ba taka diemo tse di harologane ya ka mme na a sa tswa go bua a ba sedila maikutlo mme tsone dio tse ke tsone tse di le ga di kopangwa tsa bokereki le tsa bodirela puso go be go bona go le maleba gore a hiwe totaye. O na re ha go le Sontaga o ta ba ra bananyana ba banyenyanenyana ba a ba ra re tanka dikopi ba tshotse dikopi bogologolo kana ga bolo go semolla kganye o ta ba re bone ba bananyana bone ba habata ba tla ba hiwa o ba ikela boroto ba hiwa boroto bo ba hiwa sweethead ina le bogologolo santse le sweethead go gora gore o ba hiwa di sweethead ba nwa bana ba ne ba re every Sunday ba ta kereke gore it was sort of Sunday school network day ya no go gora gore ke yone e rutwetsang bana ba rona gompieno bone ba mo bending ba ke bone ba simolotseng ba le botanka dikopi. Ntate o jedile peo mme rona re tshwanetse gore re tsee ha togetseng teng re tsamaye le fangedi ya gagwe ya nantsa e dira le hatse ka bophara
mo ngwageng o hitileng Dr. Sisa wa abetswe tota ya Presidential Certificate of Honor go lemoga tirelo ya gagwe ya tumelo mo Botswana. Ka jalo moleto wa ditebogo o neng o tsenwe ke diphuthego di heta 60 mo gae le kwante o ne o ha baeteledipele sebaka sa go rwela phuthego tota eo. Faith Dithithi, BTV News, Tutume. Wetso haile o kgone go tsubang segwana sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television mme o kopana le kgankege. Mme ga dikgang wa Botswana Television wa betsong pulubusi o tlhotse a tsene mo mekgwatheng ya toropokgolo Gaborone go utla maikutlo ditsholofelo le maitemogelo a beng gae ka mmalephontsha wa lefatshe leno Mmabontle yo e leng photshana tota ya marata go lejwa kgarebe e tlhatlogile monyo bontle Lesego Chombo yo mo nakong eno a saletsweng ke malatsi a le mabedi fela a bo a phadisana kwa makgaolakganyeng a kgaisano ya bo Mmabontle wa lefatshe Miss World e tla bong e tshwaretswe jalo kwa hatsheng la India Makurutlu. Saturday, the 9th of March 2024, will be a defining moment for Lesego Chombo and for Botswana. History has been made by the beauty queen, who is loved by many. But today, let's take it to the streets of Gaborone and find out what people have to say about Lesego Chombo. Lesego Chombo re Mexico Miss World pageant ko India. O ka mara o reng ja ka ta ba pala masarala ka tsatsi la matlhatso. Ka mo eleletsa masego le mathono. Re tele ka setsele sa rena mo Botswana. A wina re tele ka trine a re tele ka trophy mo Botswana. Congratulations ayomo gomo etela pele ya. You're doing good. We are proud of you. We keep you in prayers and everything, and I believe that you make it. I am quite sure that she's gonna actually represent us well as a country. Yeah, mama rotar no sonzora te kaska kuru. Dikgang tse di nametsang ke gore batsadi ba ga Lesego ba kwa lefatsheng la India go ya go ema nokeng le go iponela ka o mabedi sekgantshwane seo se tsabakela mo saraleng sa mafatshefatshe ka thotloetso ya khamphane ya Khoemakau. Batsadi ba ga Lesego ba re go bo Batswana ba tisa morwadi a bone moko go ya go dira diaba go ba tlhatswa ngati. Tsa re siame go ga le tsupile sente. From the lips of former Miss Botswana Palesa Molefe, who walked the international ramp last year, fell only love and good wishes. Our hearts, our prayers, our spirits are with you. And I hope you feel us. I hope the world can feel us because we are shaking it and we are coming in by storm. We know and we believe that you are going to bring that blue crown home. We love you. Mmabontle wa lefatshe leno wa ngwaga wa 2021 Palesa Molefe yo le ene a kileng a gata kwa saraleng seo a eleletsa Lesego masego le matlhogonolo. On her 20-year life plan, she basically wrote that in 2017, not to become a Miss Botswana, but to become Miss World. So she was so determined and she was so purposeful about it. We believe that she has prepared herself very well, and with the prayers of the saints and the support of the country and the support of everybody around her, we believe that Lesego is going to make it. Lesego Chombo, Lesego Chombo, Lesego Chombo, rawelele masego mathono. Wa Betswi Mpulubusi, BTV News, Gaborone. Sinamphatswana sa morodi ya kgosi se se bona motsing bojalo bo aloga ba ba itseng ba re sala ka itlhokotsa a ira mo go temoselo a pula o beletswa go sale gale ngwaga tse di hitile re mo eleletsa katlego mme ga re tswelela Thato DJ Fresh Sikwane wa Big Dog Productions company e itshwaragantseng jalo le lephata leno la kgaso go ribolla talente ya badiragatsi go ralala lefatshe leno a re badiragatsi ba tshwanetse ba itse gore ba ka diragatsa mahala fa go rileng gore ba seka ba jewa ntsoma o buile se jaaka a ne a goroga kwa Charles Hill maabane go tsweledisa letsholo leo la go ribolola talente. Angela Enosa o kopane nabo. Go nna moko thata le go seka itlhoboga ke dingwe tse tlhokagalang gore motho a kgone go atlega segolo jang mo mohameng wa bodiragatsi o tletseng dikgwetlho tse ga gongwe di bakang gore bangwe ba helele ba tlogela mo tseleng. When o decide gore ke ipapatsa versus ntwele, to know where to draw the line because go iponagatsa ga ile gore people are taking advantage. So le wena as modiragatsi you need to see gore this event ke nna ke tlhokang
let me go perform for free, ke supe se ke se tlisang to seralase. So I think you need to know when to do a free show, and you need to understand where you're bringing value tshwanetse o duelle show eo. Banne ba Charles Hill ba re lenaneo le le tla isa badiragatsi segolo jang ba motse o go lo gongwe. Ba rupediwe gona go tlhoka ga tlhabole ba tsana go kopi ba go computer di ba go ja kampata go tla ja ka re eletsa le rona re bone re le go tlhaulo di khakalanyana tsa Botswana. A bona mo budget speech ene heta re bonye bodiragatsi bonelwa budget e go botokanyana go gaisa dingwaga tse di itileng se supa gore puso e simolla go recognize gore so se go te intellectual property ke sengwe se batho ba ka kgona go itshetsa ka sone. Tse creative industry ke gona ha ba tsenang teng gore e ska ba mo ditemaneng hela e ska ba makgobokgobong hela makgobokgobo a mo go wena kitso eo e ka kgona gore kiwa kana wa rekisa wa tshela ka yona. I'm really impressed. This is something that I've never engaged in a competition like this. Even to tell you this, ne ke positse mo music in 2020 because I felt like I get the help that I need. So like I had to stop doing music and engage myself in business because I feel like maybe even the type of music that I'm doing, I think I'm the first to do it. I rap in Herero. Re sa le ho badiragatsi le bone ba gakolwa go netatsa ha se ba se dirang e le sa boleng. Bring something worth bringing. O ska tla hela ka go hwaiwa. Bring something, bring value, be memorable. How it's almost like people must say, "Ole nkitla ke mo lebala." Because if you're not bringing that in your career as modiragatsi or in any other job we dirang, then chances are not only are you wasting your own time, you're wasting nako ya batho ba bangwe. So give people a reason to support you. In your make sure it's worth it for the audience. Letsholo le le setse le raletse mahelo a harologaneng mo lehatsheng leno a DJ Fresh a renga supa ha talente e le ntsi. Angela Nosa, Botswana Television, Charles Hill. Molotsano ke o thobisang khutlwana sa tsa metshameko me khaitsedi ke go se gonkwe o gona efa khaitsedi ya motho. Dumela Benson ke dumela gore wa tsega mongame. Gore ga tsi. Ora badumi. A kwa tsi. Tata re tle be re golega ga tsi go tlhele ra. Me ke dumela pe go sa tswang go tswa e ne dirwa ke wa betse pulubusura ya tsamaileng ko setšhabeng sa rona sa lehatshileno ra ko molong a ile go utla maikutlo a bone ka mosetsanyana wa rona e bong le sego tshombo ba mo eleletsa masego le matlhogonolo ke tiro entle le ruri le gone gore le Batswana re merele re ngata re ne sopo sengwe re mo supporterra ke le wa bapaleno wa mmona o ra le sego tshombo re tshole sego tshombo ke ile ka mmona ke gopola ga ile gone a simolang go kira ile gona a tlhongwang Miss Botswana ke ne ke sentse ne ke direla ka go breakfast show right so ke be ke mo interviewa wa itoro tlhatlogile monyo ke tlhatlogile monyo o tlile bona ke photsana ile bala lentle ka monyenyo yo re manta o ditokolo wa ria se ponki se ponkana se metsi a monate banna ke a le bogarra me ala re moele tsa bontle le ruri ka la ka mosoja ka itla bo gore o tla ba pagama serele re go tselo khaitsedi ka bo maruri ke a le boga best me ke re madumela wetso ja ka sa tlhalositse yo fano ke go segonkwe yo tla bonga gonela dikgantsa metshameko tsa Botswana tonight me ka gore lotlhe re tsena mo go tsona re simolole ka idieteletseng kwa pele Setlhopha sa batshameki ba le babedi ba metshameko wa chess se tlhotse se emeletse go le ba kwa Accra Ghana kwa se tla emela lefatshe leno kwa dikgaisanong tsa Africa Games tsa monongwaga tse di simololang ka moso mona mesa mafoko le khotla la Botswana Chess Federation Thompson Modisane a re lefa le khotla la Botswana National Sports Commission ba tsere tshwetso ya gore setlhopha sa chess se nne sengwe sa ditlhopha tse di tla emela lefatshe leno kwa dikgaisanong tse go le thari ba ba itlhokoleditse go utlwala ebile o dumela fa setlhopha seo se tla dira bontle fela thata a rutlego go ntsi ka katlego kgakole Modisane o tsweletse a re lefa tshwetso ya gore ba emelele tsero ka tshoganetso o itumelela gore bobedi jo jwa women candidate master Natalie Banda le FIDE master go molemo rongwane ke batshameki ba maitemogelo a kwa godimo ebile ba kile ba tshameka kwa dikgaisanong tsa mafatshefatshe di le mmalwa Modisane a re o dumela fa seo se ba mo tshiamelong ya go emela lefatshe leno bontle kwa dikgaisanong tseo
Ra gona affecta ka re just your mind ke imetse go dirisa tlhaloganyo. So me ke dumela gore so di percent what I experience tse leng gore they can differentiate do demo tse dintsenyana because ho ka lebelela ene mtshameko rona Taliban o leng gore o nna le mo dikgwetlong tse dintsenyana gore a kgone go tshameka di tournament ka a santse na le mo di youth leveling. So ke dikgwetlho tse leng gore ba di itse and they expecting the bona ra bua le bone ra go ba kgothatsa re ba bontsha gone gore nya me kana di dintsenyana me a re neng ka tsholohelo ntse re na le ntse ka tsholohelo la rena BNC re gana me tsholofelo ne ntse le teng gore nya re tla hella re tsamaile retso. Women candidate master Natalie Banda le FIDE master go molengorongwane bone ba tlhalositse fa ba le malala-a-laotswe ebile ba ya go ntsha ga tshwene kwa Ghana gore ba tlele lefatshe leno ka seetsele sa chess. This is not my first international tournament. I've played more than 10 international tournaments and I've been playing chess since I was 8 years old and I'm 17 right now. So I think mentally I'm prepared because for such events, when you play them so many times, I think you get to a point where you're like, you accept you're going to play an international tournament. The fear is there, but it's a bit limited because you've experienced. And well, I feel like I am quite ready. Whenever I'm scared for an event, okay, I'm not ready for this event, but I feel confident and I believe I'll play well. In terms of preparation, I think besides my training and practice, I've also played a couple of tournaments locally, also online, including the zonals, of which we qualified for this event. Setlhopha seo se tla tsenelela kgaisano ya motshameko wa chess kwa dikgaisanong tseo tsa African Games kwa ba tla tshamekang jaaka setlhopha mme morago Banda a lwele tlotla ya letlhakore la bomme fa Rongwane ene a tla lwela tlotla ya motshameki o gaisitseng wa borre go simolola kgwedi eno e le 10 go fitlha e le 14. Morago ga dikgaisano tseo tsa African Games bobedi jo jaanong bo tla tsenelela tsa African Individual Chess Championships tse le tsone di tla tshwarelwang kwa Accra, Ghana go simolola kgwedi eno e le 17 go fitlha e le 23. Setlhopha seo se solofetse go boela mono gae kgwedi eno e ya fifing. Katlego Kgakole, BTV Sport, sa Seretsa Khama International Airport. Fa jana re tlhatloga le dikgang tsa motshameko re ntse re go fa tekruso ya tsa African Games le Thabo Sekano o gapetse lefatshe leno seetsele sa ntlha kwa dikgaisanong tse di tsweletseng tsa Africa Games kwa Ghana. Le kgarejana leo la monoga Sekano yo ka fa tlase ga bokatisi jwa ga Sensei o fentse bakwadi o gapele bronze mo boketeng jwa 68 kg mo kgaisanong ya kata. Sekano o simolotse bontle kgaisano ya gagwe ka go fenya motshameki wa Cameroon ka 11-2. Fela Sekano o wetse mo maemong a boraro a sena go fengwa ke motshameki wa Tunisia ka 4-3. Lesego Masimolwa o ragetswe ntle mo tikologong ya ntlha ya bomme ya kata ke motshameki wa Afrika Borwa. Metshameko eo ya tswelela gape ka moso. Fa re tswelela tona wa lephata la metshameko Banana Bong le ngwao re Tumiso Rakgare a re lebala la metshameko la tsabong le ka dirisiwa ke batshameki ba pele go rutuntsha bana ba sekolo. Re Rakgare o bile seo jaaka na le kodisa kago ya lebala leo tota a lekola kago ya lebala leo a rutlwe go le gontsi ka ke o lebogile ra dipotsane. Go agiwa ga lebala la metshameko la tsabong go gaugi le go wetswa lebala le le tabolena le ditilo di le 200 mabala a kgwela a dinao volleyball le netball ga mmogo le dimausu le la kola ka go ya lebala le Tona Rakgare a bolela ga se se tla thusa batho ba maga ya tshwana le tsabong go nna le lehilo le ba ka tshwarelang dikgaisano mo go lone. Let's identify bangwe ba ile gore ba teng kwano ba kile a be e le di athletes tsa rona gongwe ba tshameka at the highest level. Ha ngwe itlhela gore hana ona le mongwe kile a tshamekela Rolasi o kile a tshamekela Johaneng Comets pele ga ena Johaneng Galaxy o kile a tshamekela mafologolo a volleyball bone bana ba ra ba tlhoka gore re lona kana le tshamekile re batla gore re le tse jaanong re bone gore re ka ba reng ba nne le di-program tsa go ntsha bana go tswa ko tlase gone gore bana ba rona ba ile gore ba ko bo primary e be ile gore go na le program e la e ranang e ska nna kganya ya dikwelehela. Honorable councillors, the Tsabong District Council and myself are working on the modalities of how the stadium, particularly completed buildings, will be used to benefit the Tsabong community. This follows le phata le laotse gore yaanong go ka simolola go dirisiwa stadium ha se hedileng teng use by the community. The completed buildings or structures are the stadium boundaries completed, ticket booth,
1 ablution block, and block of kiosk. Irla hetsa go lekola lebala tona o ne a ya go lebella stopper sa Desert Ngau e sa Pula Roofing di teisana borathana mo metshamekong e tsweletseng ya Orange FA Cup ke ule go le ra dipotsane BTV Sports. Fa jaanong re ga rra dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight ka pego e supang gore lebelo la monongwaga la Gaps Run by Night Marathon le a go tla ka diphetogo jaaka le tla bula akareditse kgaisano ya go fokotsa mmele ke gore The Biggest Loser Challenge. Mosimolisi wa lebelo leo Mbakiso Mawila a re maikaelelo a phadisano e ya go fokotsa mmele ke go ema nokeng maiteko a dirwang ke dikhamphane ka go farologana a go rotloetsa boitekanelo jwa mmele go hema malwetse a sa tshelwaneng. Tlamelo Montshusi wa latela ka pego. Go ya ka Mawila setlhopha sengwe le sengwe se se tla bong se phadisanya mo kgaisanong e ya go fokotsa mmele se a gona le maloko a le 10 mme bile mongwe le mongwe yo ikwadiseditseng lebelo o letlelesega go ikwadisa. The biggest beneficiaries from this would be us as individuals and also the government, because the government is currently engaged in a serious fight against non-communicable diseases that continue to grow in the country. Dingwe tse di tla bong di lebeletswe mo go botlhe ba ba iteisanang borathana mo kgaisanong e ya The Biggest Loser e tla beele ka fa ba jang ka teng le go itshidila mmele gareng ga tse dingwe. Go tsena mo nakong eno go setse go ikwetse ditlhopha di le 43 le ba tsaya karolo ba le 430. Different companies or teams competing against each other on embarking on a healthy lifestyle to lose weight. The reason why we have crafted it in such a way that it becomes a team activity is so that there is that support system given to those that want to embark on the healthy lifestyle journey. Yeah. If today as City you want to embark on that journey and you're doing it alone, it is easy for you to give up along the way because there's no support system. Lebelo lo la Run Gaps by Night Marathon le le ruraganyeditsweng go tshwara kgwedi ya Phatwe le tla be le gagantse ka dikarolo tsa sekgala sa dikilometara di le 5 le 1021. Tlamelo Montshusi, BTV Sport, Gaborone. Meka gore alo dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight di boela ka tseleng jalo wetso a re bua re kopana kgante jana ka nako ya bofera bongwe jaaka tla go dineela ka puo ya Seesemane mme ke re ka jalo tlhe sala sentle betso me re tswelele re ntse re rotloetsa le kgarajana la rona le sego tshombo jaaka tla bo a re emetse kwa kgaisonong ya tona ya mabontle ya Miss World mme ka gore lo tlhe re bua re tšhentšhe dikekanyo megopolo ga mmogo le boitshwaro mme ka gore tla ke di busetse go go Benson a boe a gone le ditlhagolo tsa la gompieno Benson. Ka udi teile era bonte jale bogarra thank you jantangirra ga itse ke go se gongwe ka matsa metlo ga le mo pegong ya gago ya dikgang tsa metshameko mme a re pele re kgaogana ke boe gape ke go lebisa ditlhogo. Puso e tla oketsa madi a beetsweng lenaneo le lešwa la tšhema gore bomme ba kgona go ikopela dithuso tsa lenaneo leo ka dipalo tse di kwa godimo. Leeto la malatsi a mane la tautona wa Estonia re ala Karis le mohumagadi wa gagwe message Kari le wetse fa mo go tsa metshameko setlhopha sa motshameko wa chess se emelela go ya kwa Accra Ghana go emela lefatshe leno kwa dikgaisanong tsa Africa Games. Wetso dikgang di ne di le kalo ga go di fela nako gangwe le gape ke yone ya bong e le mabife gompieno re na le pego jalo ya tsa tepo loapi re tle re utlwe gore kana mogote o kana o re tswela kae mme re se ka ra lebala gore makotlhe re tšhentšhe re fetole dilo ka mo re ntse re di dira ka teng gore Botswana a tle a nne montle a phapasele le Batswana ba dirisane go nne monate. Sago la moeng le bewa ke mongae a nna kagiso. Bagaetsho madume amogela seemo sa loapi nna ke khumo se se monaka ga re le ba pule neleng e gatisitswe mo mosong ka nako ya borobabedi re gatisitse 11 ko Kodumatse Primary School 10 ko Lephephe Med Station bosupa ko Thabala Primary School botlhano ko Nshakashokwe Primary School bobedi ko Tirelo Primary School bongwe ko Mookane ga mmogo le Tshikinyega Primary School. Mme ga re le ba setshwantsho sa loapi maitsebeng ano supamaro a pula bona la mafelo a mantsi a lefatshe leno re santse re soletse kgonagalo ya pula ya diphefo le kgadimo a mafelong otlhe a lefatshe leno mo tsatsi la ka moso re soletse gore bo go thibile ka bontlhabongwe mafelong otlhe a lefatshe leno ka kgonagalo ya pula ya diphefo le kgadimo a mafelo mangwe mo dikgaolong tse di ko bokone jwa gantsi Nghabe Chobe ga mmogo le kgaolo ya Legare
mo mosong re soletse go tlatsa go le mogote mafelong otlhe a lefatshe leno mme tla re mo tsamaong ya letsatsi go tla tlatsa go le mogote thata mafelong otlhe a lefatshe leno ka selekanyo sa mogote o magareng ga 36 ga ko 38 setšhaba sa kola go ikela tlhoko mo mogoteng wa nameng lefatshe leno ka bophara mme ga re le ba mafelo a beke re soletse pula ya phefo le kgadima mo mafelong mangwe mo dikgaolong tsa borwa botlhabogatle le kweneng go ikutlatsa go le mogote thata ko gantsi ga mmogo le bokone jwa kgalagadi re soletse pula ya phefo le kgadima mafelo a beke go ikutlatsa go le mogote thata ka tsatsi la tshipi fa kong ga be le tšhobe re soletse pula ya phefo le kgadima mafelo a beke go ikutlatsa go le mogote thata ko le gare re soletse pula ya phefo le kgadima mafelo a beke go ikutlatsa go le mogote thata ka tsatsi la tshipi ke sone seemo sa loapi a ene boroko wetso santse o itisitse le rona mo kgasong ya popota metanki fela thata ha re tsena mo kganyeng e mo go yone go buiwang ka ditshupo tsa morekisi itsanang mothusa tona wa dikgaolo le tlhabololo magae Rre Mabuse Pule o boletse fa ditshupo tseo e le nngwe tsela ya go rotloetsa bomme mo go tsa kgwebo le gone go ba fa dithata ka jaana bontsi jwa bone ba tsene ditshupo tse o tlhalositse fa seo se tsamaelana jalo thata le maiteko a mohumagadi wa Gautona mme Neo Masisi a go rotloetsa le go godisa dikgwebo tsa bo mme mangwana a tshwara thipa ka fa bogaleng. An event aimed at bringing together local exhibitors to showcase their locally produced goods and a fashion show with a theme of Leteisi as one element of a variety of Her Excellency Mmematile's numerous women empowerment initiatives. The exhibitors are predominantly women. We know very well that our First Lady is really doing what she's supposed to do as the First Lady of this country, delivering on services that have to be provided to women, not only in this country, even outside, in Africa and the whole world. This aspect of inclusion is very clear, is very dear, rather, and